الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که این روزهای بسیار با سعادتی که ما و شما قرار داریم، یعنی دهه ذوالحجه، خداوند از فضل و از برکات و از خیر این روزها همگان ما و شما را برخوردار گرداند و این اخلاص هامونه و این تردد هامونه و این خیرها و عبادت و احسان هایی که در این روز داریم الله به درگاهش مقبول بگردانه. با تا دهه ذوالحجه دیگرم خدای مهربان عمرهای شما را دراز و توفیقها و محبتاتون را به سوی دین خدا زیاد گردانه. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند، روحشان شاد گرداند، قبرهاشون به روضه از روضه های جنت مبدل گرداند. و از الله مهربان خواهان او هستیم که بیماری هایی که امروز در خانه ها و در بیمارخانه ها داریم خدا جمیعشان را شفای کامل تید. مهاجرهایی که از ما در مسافرت هستند خداوند سفرهاتون را بخیر کند، سفرهاتون را نیک گرداند. خدای مهربان همه سختی ها را برای شما آسان گرداند. و خدای مهربان که بسیار برادران از ما با طریق سوال ها و تلفن دعا کنید که تیزتر بر وطن برگردیم. خدای مهربان امکانیت ها و شرایط هایی که در دنیا امروز خیلی سخت شده است، نه برای یک تاجیکستان ما، برای جمعی کشورهای روی عالم، خدای مشکلات ها را برطرف کند و همه شما را خداوند با صحت و سلامت به نزد خانواده ها و به نزد نزدیکانتان الله مهربان برساند. و از الله مهربان خواهانی هستم که خداوند در این ملک ما و شما، در این کشور ما و شما همیشه آسودگی و همیشه آرامی و همیشه خوبی ها را الله مهربان نگهبان باشد. و الله مهربان کسانی که برای این ملت و برای این سرزمین زحمت ها میکشند، مهنت ها میکنند، گمان های نیک دارند، نیت های نیک دارند، خداوند خیر دنیا و آخرت را نصیبشان بگردانه. برادران عزیز و گرامی، امروز سیوم ذوالحجه است، یعنی امروز روز جمعه سیوم ذوالحجه به شمار می رود. و چگونه که من درباره فضیلت های این روزها برای شما بیان کرده بودم، البته گوش اندازین و از این روزها هم غنیمتاً استفاده برین تا بهترین عملها در این روزها به حساب می رود، تا شما هم از زمره هم بهترین ها باشین و هم عملهاتان، یعنی چند مراتبه که اجرها و پاداشش بلند می رود، خودتون از این دور نگردانه. الحال در پیش من 4 سوال است. از سوال هایی که من پیشتر جواب گفته بودم 4 سوال دیگرش باقی ماند. امروز برای من خدای مهربان امکانیت داد، دست داد، من برای شما این سوال ها را جواب میگردانم. یکم سوال از من پرسیدن که آیا سرگین حیوان را اگر فروشه پولش حلال است؟ دوم، همین نجاست انسان را در زمین همچو پارو استفاده بردن درست است؟
سه، آیا حیوان را اخته کردن گناه نیست؟ چهارم، طلب دعا کردن که در حق پدر حبیبی که بگیم بسیار معروف و مشهور هست، در حق پدر همون که گذشتن شما دعا کنید گفتن. میایم اولا به سوال اولی که من در پیشم دارم. سرگین حیوان یعنی نجاست حیوان، البته خواه از گاو باشد، خواه از گوسفند باشد، خواه از خر باشد، از هر حیوانی که باشد، و یا اگر ما برای نفر نرخ گذاریم و فروشیم، پولش برادران عزیز حلال است، پولش درست است، یگان زیان و یگان ضرری ندارد. ببینید امروزها حتی از همون سرگینی بگیم حیوان ها تپک میکنیم، اونها را هم که میفروشیم، همون هم پولش حلال است، هیچی باکی ندارد. دوم، آیا نجاست انسان را در زمین همچون پارو برای مقصد خواه برادرانی که پمیدار میکنن، بلگری میکنن یا زراعت های دیگر میکنن، یعنی برای زمین حاصل خیز کردن اگر نجاست انسان در زمین استفاده برند، آیا مقصد خوردن همون حاصلی که از زمین می شود درست است؟ البته درست است. و وقتی که با خاک یک جای می شود و عررش می شود، حتی فروختنش هم پولش هم گرفتن هم درست است. و در زمین هم استفاده بردن به حیث پارو هم برادران و خواهران عزیز درست است، هیچی باکی ندارد. سیوم، اخته کردن حیوان، یعنی بسیارتر در این تاجیکستان ما و شما هم رواج است که بقه ها را، یعنی قشقار را، همین ها را اخته میکنن. بعضی ها به خاطر فربه شدن، بعضی ها مقصد بقه ها را اخته میکنن که تا که مقصد رنگ گاواری اهل شود و مقصد او را در کارفرمایی زمین استفاده برد. مثل چگونه که تراکتور شدگار میکند، شما بینین همون بقه هایی که مقصد در گردن هاشون همون اسباب هایی که برای زمین ملایم کردن میمانند، همون ها را تا اخته نکنن، اونها مقصد این کار را به عهده نمیگیرند. زین لحاظ به هر مقصدی که باشد در عموم اخته کردن حیوان یگان گناه ندارد. ما فکر نکنیم که در اینجا بند انسان گناهگار میشد، نه، هر چیزی که باشد در روی زمین برادرای عزیز ولقد کرمنا بنی آدم است. انسان از همه محترمه، یعنی همه اونهایی که هست خداوند همه اینها را برای فرزند آدم آفریده است. همه اینها برای خدمت ما و شما هست، همه اینها برای خوردن ما و شما هستند. از این لحاظ یعنی برای اخته کردنشان و اونها را همچو یک خدمتگار یا همچو گوشت زیاد دادن ما استفاده بردنمون درسته. چهارم، برادران عزیز و گرامی از من سوال کردن و خواهش کردن که در حق پدر حبیب که عبدالمناف میگن یا عبدالمناف میگن، در حق همون کس دعا کنید که از دنیا گذشتن. برادران انشاءالله ما در نماز همه شما میدونید که اللهم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات میخوانیم. یعنی در همین نماز، در داخلی نماز ما در حق جمیع خوازن خوامرده که در روی عالم مسلمان هند ما دعای عموم میکنیم. هر روز اینها را مقصد در هر نمازی که میخوانیم این دعاهای ما در حق اونها هست. دیگر حتی ضرورت هم ندارد که ما نام به نام مقصد در حق هر یک نفر دعا کنیم. از این لحاظ انشاءالله که ما دعاگو هم هستیم،
мо вақте ки шунидем ҳамон замон гуфтем худои меҳрубон раҳмату мағфиратшон гардонад. На танҳо мақсад падари ҳабиб, балки дигар ё ин ки на танҳо худи ҳабиба дар ҳаққиш дуо кунем, дар ҳаққи ҷамъи ҳамон нафарҳое ки хо дар футбол бошанд, хо дар дигар варзишгарое ки имрӯз дар оламанд, дар ҳаққи ҳамашон мо гумони нек дорем, дар ҳамаи онҳо мо нигоҳи нек дорем ва ҳар кадоми онҳо мақсад ҳаргоҳе ки мисол мебароянд хоб аз ҳар навъи варзише ки бошанд вақте пирӯзиро ба даст меоранд, албатта ин як обу рӯи мақсад мардуми мусалмон дар рӯи олам аст. ира мо қабул дорем бародарони азиз ва гиромӣ. вале дар ин давом ман чӣ гуфтаниям? ман гуфтаниям ки мақсад ҳар як одам ба худаш як назар дорад, як нигоҳ дорад. шумо ҳам метавонед ки назарҳои худтона дошта бошед, ё ин ки сухане ки ман мегӯям шумо инро ҳам дар назди худтон, дар назди ҳалқаҳои худтон метавонед ки мақсад санҷиш кунед, оё ҳамин нигоҳи ман ё ҳамин назари ман дуруст аст ё нодуруст аст. шумо ҳаққи мақсад яъне эрод гирифтан бошад ё ҳаққи як назари худтона гуфтанам дорем. ман бародарони азиз гуфтаниам ки чӣ гунае ки додарои мо падари ҳабибро ёд мекунанд, ҷаноби Саидмӯмин Раҳимов ки номбардори ҳам мардуми мусалмон ҳам мардуми тоҷики мо буд. бин ваям аз дунё гузаштааст. ман агар дуокун бошум аввал мегӯм худованд он бародари мо Саидмӯмина раҳмату мағфират кун, баъдан нафарҳои дигарро ном мегирам. шахсан ман яъне вақте дуо карданӣ шудам, зеро ки иншоаллоҳ инҳо бартарӣ дорану камӣ не. ва шумо як бора нигаҳ кунед ки ҷаноби Саидмӯмин Раҳим кӣ буд ва чӣ унвон дошт. як фахри мардуми мусалмон, фахри ин мардуми тоҷики мо ҳаст ки мо ба ин одамо метавонем ки дар дигар ҷо ҳам ифтихор дошта бошем. дар баробаре ки додарои азиз шумо мақсад ман дар Россия ҳам дидам ки дар мисол ҳамон футболкаҳое ки доштем дар суратҳои ҳабиб ё номи ҳабиб, хоб майла шумо маҳбубиятон ба хотири дин аст, маҳбубиятон ба хотири мусалмон будан аст, вале додарои азиз мо ҳам варзишгарҳои кам аз ҳабиб надорем. шукр шумо медонед, агар мумкин ман маълумоти камтар дорам, мумкин ман инҷа нафарҳоеро рӯи ина варақ овардам, номҳошон қатъӣ, ин нафарҳое ҳаст ки мақсад ман инҳоро дидам, инҳоро ман медонам, вале бисёре аз инҳое ҳаст бо дорем ки онҳоро ман мумкин ки ё фаромӯш кардам ё надонам. вале инҳоро ҳам бародарони азиз дар мадди аввал қарор бидем. мисли бин дар ҳамон гӯем муҳорибаҳое ки ҳабиб мебарояду хоб гӯем меҷангад, мо дорем Муин Ғафуров, дорем Беҳрӯз Зуҳуров, дорем Азам Ғафуров, Лоиқ Раҷабов, Маҳмадулло Искандар, Муҳаммад Наимов. ин Муҳаммад Наимов инам имрӯз дар яке аз шаҳрҳои амрико дар Лас Вегас имрӯз муҳориба дорад ки мара бо тариқи телефон гуфт бобои ҳоҷӣ дар ҳаққам дуо кун ки имрӯз ман муҳориба дорам. ягон мақсад аз ягон ҳарифаш то ҳозир мағлуб шидагӣ нест. ва инҳое ки дар боло ҳам ёд кардам, ҳамаи инҳо ҳам одамои номбардоранд. агар муболиғаи бадам нашавад, бовар ки ҳамин паҳлавонҳои мо лозим шавад ҳамо ҳабиба ҳам мезананд. барои ман инҷа да мақсадам ягон каса пас задану ягон каса
таҳқир кардан нест. фақат ин аст ки ман мехоҳам ки вақте онҳоро ки шумо дар дуоҳотон ёд мекунед, инҳо аввалин дараҷаанд. моро ин паҳлавонҳои худмо алҳамдулилла ҳамаи инҳо мусалмонанд, фарзанди мусалмонанд. ҳамаи инҳо мардуми тоҷики моҳанд. дар баробараш бародари аз бибинед мо киҳо дорем. Дилшод Назаров дорем, яке аз паҳлавонҳои олимпӣ, хоб хеле маъруфу машҳур. Беҳрӯзи хоҷазода дорем, ин ҳам яке аз паҳлавонҳои ҷаҳонӣ аст. дигар бин Расул Боқиев дорем, ки қариб дар забони на танҳо мардуми тоҷик, ғайри тоҷикам дар даҳани ун мардумам номи Расул маъруфу машҳур аст, ки ҳатто ҳозир дар Русия мақсад боз ба таълими фарзандои мову шумо, ба таълими мисол ҳамин миллати мову шумо, инҳо бо мақсад чӣ доранд? Хизмат кардистанд, меҳнат кардистанд. ҳамчунон Хайрулло Назириев дорем, инам яке аз гӯем паҳлавонҳои ҷаҳонӣ аст. Муҳаммад дорем, ба номи Ҷага машҳур аст. Парвиз Собиров дорем, Шакар Муҳаммад дорем аз мардуми Бадахшон. ҳамчунон Муҳаммаднабӣ дорем, Хоркашов. Саидҷалол дорем, Саидов. паҳлавон Шамшод дорем, паҳлавон Сомон дорем, ки ҳамаи инҳо ман инҳое ҳастанд ки инҳо аллакай гӯем доим баъзе ҳамин мавсимое ки мешавад инҳоро мо мебинем, вале гуфтам ку бисёри инҳоиша ки ҳаст ман надонистам ё фаромӯш кардам. лекин ман дар ҳаққи ё ҳамеша дуогӯ ҳастам ва ҳамеша ҷонибдор ҳастам. пеш аз оне ки дар ҳаққи ҳабиб дуо кунам, дар ҳаққи ин ҷавонои худмон, паҳлавонҳои худмон дуо мекунам ки худои меҳрубон сафи инҳо кам нашавад ва дуо мекунам ки худои меҳрубон инҳо номбардори ҳам дини мо ва ҳам номбардори мардуми тоҷики мо бошанд. ин бародарои азиз, ман вақте ин саволи шуморо нигаҳ кардам, дар зеҳн ва дар хаёлам ҳаминам омад ки чаро мо имрӯз аз паҳлавонҳои худмон фаромӯш кардагием. чаро? инҳо ҳам кам нестанд. шумо як борак дохили интернет чин, ҳамин номҳои ман гирифтам. ҳар кадомша номша бинавис, даҳҳо мусобиқаву муҳорибаҳошон дар рӯи ҷаҳон мардум тамошо мекунанд. фақат барои инҳо аз тарафи домлаҳои мо дуову аз тарафи бачаакҳои пулдори мо дастгирӣ дар кор аст, ки иншоаллоҳ инҳоро агар мо дар паҳлӯшон бошем, дуошон тием, дастгиришон кунем, бародарои азиз, ман ба боварии комил гуфта метавонам ки инҳо аз ҳамаи мо одамое ки ном доранд номдортар мешаванд. ва бори дигарам шунидам ки дар ҳамон вақте тоҷикои мо шумо дар аэропорти Внуково монда буданд, ки чӣ қадар рӯзҳои вазбине буд, ҳеҷ мисол тайёрае парвоз намекард, мушкилот дар рӯи олам буд. ва мо ки албатта имрӯз на танҳо ман, ҳама бо интернет сару кор дорад, гуфтанд ки ана дигар ҳамин раҳматам аз ҷониби тоҷикои мо ки ҳабиб моро кӯмак кард. бале, дуруст охир, худо хайраш диҳад. бародарои азиз, ҳар гоҳе ки дасти ҳар як нафаре аз мову шуморо мегирад, аз мусалмона мегирад, мо иншоалло гумони нек дорем, мегӯем худо баракатш диҳад. вале боз ҳам дар ин ҷа як чизи дигар ишора мекунем ки мо оё дар ҳамон рӯзҳои карантине ки гӯем, ё ҳамонҳое ки мақсад дар ҳар ҷое ки монданд, оё тоҷикои мо дасти инҳоро нагирифтанд? оё саховатпешаҳое ки мо доштем аз ҷаноби ҳабиб дида ҳазорҳо баробар ёрдаму кӯмак карданд? мо бародарои азиз бояд мисол чизе дар пешмона намебинему, чизе дуре баъд уша мебинем. ё ҳамун маталҳои тоҷикӣ ки овидани дар лоёваву
духтари ҳамсоя фалонӣ гуфта ҳозир мо ҳамтари шидагием. барои ҳамин ман дар интернет дидам худо баракати дунё охират яд раҳимҷона, шарафҷона, бегиҷона, бародари мо муҳаммада, ки инҳо як корнамоӣ нишон доданд. худо аз инда давлатшона зиёд кунад. ҳамин пулам зеби ҳаминҳо дорад. дар дасти ҳаминҳо бошад, ки омада ҳам кишваршона обод кардистанд, ҳам дар дохили шаҳр, ҳам дар минтақаҳое ки зиндагӣ мекунанд. ин қадар роҳҳое ки инҳо сохтистанд, ин қадар одамое ки дар карантин буданд дар Русия, ин тараф маводи хӯрокатон додистанд, ин тараф пули нахтатон додистанд. ман дӯст медоштам ки номҳои инҳоро мо бигирем, дар онҷо даҳшон дуо кунем. бародарои моро бинен, оилаи соҳибовҳо дар Тоҷикистон чӣ қадар мисол қатораҳои зиёд аз дору, аз маводи хӯрока мардума таъмин карданд. алло баракати дунё охиратшон диҳад. инҳоро мо дар дуоҳомон мақсад ёд кунем, ки рӯзҳои сахта дасти мардума гирифтанд. додарои мо Баҳромҷон ки дар Чита аст, додари мо Давронҷон дар Иркутск аст, ҳам дар дохили кишвар, ҳам дар ҳамон минтақаҳо чӣ қадар дасти мардума гирифтанд. бародари мо Мирзобой дар Иркутск, мо аз шунидагиҳомон мегӯем, ки дар унҷа ҳам дасти мардума гирифтанд. дар ин минтақае ки зиндагӣ мекунанд, дар инҷа ҳам ин қадар ёрдамҳои зиёд равон карданд. бародарои мо ҳоҷи Исматулло, ҳоҷи Саъдулло, ки мо худмон шоҳидем, чӣ қадар ёрдам дар Русия, чӣ қадар ёрдам дар мисол минтақаҳои зиндагӣ мекардагишон дасти мардума гирифтанд. ин оли нафарҳое ҳастанд, ки ака ман инҳоро мешиносу медонам. бо нафарҳое ҳаст, ки ман намедонамшон, лекин дар ҳақшон дуои хайр мекунам. худо баракати дунё охиратшон диҳад. ана бародарони азиз ва гиромӣ, мо ҳамеша вақте ки дар ҳаққи як нафар мехоҳем дуо мекунем, майлаш дуо кунем. ваям бародари мусалмони мо ҳаст. мо ба ҳеҷ бародари мусалмон нафрат надорем. лекин дар дуоҳо ин нафарҳое ки ман гуфтам ё бояд дар мадди аввал бисанд. агар шумо аз ҷиҳати динӣ гӯен, инҳо ҳам дар дин ягон камӣ надоранд, ва агар аз ҷиҳати мақсад наздикӣ гӯен, инҳо тоҷикои мову шумо ҳастанд, аз мардуми мову шумо ҳастанд. барои ҳамин бародарони азиз ва гиромӣ, боз ба аввали суханам бармегардам, ки мо дар ҳаққи ҷамии бародарое ки муъмин, хоҳарое ки муъмина ҳастанд, мо ҳамеша дуогӯем. вале ман шахсан ҳамеша дар ҳаққи Саид Муъмин Раҳим дуо мекунам, ки худо раҳмату мағфиратш кунад, ки ҳам бандаи хуби худо буд ва ҳам номбардори ин миллат буд. ва ин боқие ки ҳозир ман мегӯм, ҳамаи инҳо дар қайди ҳаётанд. худо умри дарозшон диҳад. худои меҳрубон дар ҳама навъи варзише ки ҳастанд дастболо бошанд ва худованд дар баробари ин тавфиқҳошонам рафиқ кунад. ҳамеша номбардори ҳам диншон бошанд, ҳам миллатшон бошанд. ва маслиҳати манам ба ҳамаи шумо бародаро ин аст, ки ҳамун чӣ қадар маҳбубияте ба касе дорен, ба ин нафарҳо бояд маҳбубияти шумо зиёд бошад. айдастон омадагира молӣ дорен, кӯмакшон кунед. надорен, дастона бардорен, даҳақшон дуо кунед. аллои меҳрубон хотимаи ҳамамона ба хайру имонҳомона бо саломат нигаҳ дорад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.